Lam chiang ha mo Zinglei Thawngchimnak in nan put kanin tlai than ha mai mu thabang kasi Hakha a SSPC ral kap to ding ni hludo ton berwa nak a ital ding in palai cheu khat helicopter in an chia na chiaram khulepi hakha a sham in nul ngai na kala tu SSPC ral kap ni dawtla lo hludo ton pum nak an to ding mi a ital ding in SSPC ral kap palai cheu khat chu aluan chia mars ni hlei a khan helicopter in an chia na kong thonglang nak shampi ni lungmani phosa fetar in an shim SSPC ral kap ni dawtla lo thim nak an to hnu a mars ni hlei ruk le hlei riata khan pitu hludo le amyota hludo ton pum nak an thok i ramchan le ramkul hludo ton pum nak song mars ni kul nia hakha khopi a an to lai tia thai si thonglak nak shampi pakhat ni chun atu bantuk in SSPC ral kap ni tuan tim ni dawtla lo hludo ton pum naka chun ital wedding in dawtla lo thim nak an to mi a teinak a hmu mi na chiaram hludo palai pol le SSPC ral kap hludo palai pol chu Martin Hlei a khan kali khopi in hakha khopi a helicopter in an chia na hi a si tia lungmali phosa achim SSPC ral kap ni thongthi pakul kum thim na ka vot adik lauti in miza pi ni an thim mi NLD chawza chu sualan photriang mang i sham in no ngai nak an la kum nga reng lo hnu thongni kul langa kum December kul riat ni thok in dawtla lo thim nak an tua i pengkwa nak chirama chun hakha le dim khopi long a an tua kho tia kan thai Kali rilampi a thlathum chung atlaw mi pastor le anupi chu an kong lam an hal khawri hna lo sagairam chan kali khopi in India Mizoram ramkulai a akal mi pastor la than moya le anupi rol than pui chu an tlaw nak thlathum raw changna in an kong lam an hal khawri hna lo tia thai si The Salvation Army Krifabu a pathian rian atuan leo mi lalthan moya le anupi rothan pui hi kali peng lapan chongkhwa a pathian rian atuan mi an si I aliam chia thonghi ko langa kum December ni thaikwa khan Mizoram a Christmas funding a kali khopi in motorcycle 125 in ankal tia thai si December ni thairata khan lapa chongkhwa in kali khopi a ankal I December ni thaikwa khan Mizoram a Christmas funding in India Myanmar Ramri Rikhodar Khopi Lei a motorcycle 125 in Ankal December Kula Thumni Thokhan an Sungkha Hna ni an pek lai khauti hna lo an tlaw na khi thongni kula rukum Mars ni hlei kwa chun thlathum tiang araw changna in an kong lam sei hman hal kho asiri lo cha a chungkha hna chu lungre thai ngai in an hna motorcycle chan suanak wanga mo asi hna SSPC ral kap ni an tlai hna ruanga da asi hna ti zong ngal kho asiri lo tia chungkhat he nei niam in a mi ni an chim atlaw mi pastor le than moya le anupi rol than pui ni hin fanu pakhat an ngai I an fanu chu Mizoram ramkul aizol khopi a siangena kai liao tia thai si CDF show ral kap pakhat nun nak liam mi kong a an ngai chet nak chathan an chua Magayaram ten chung a shambon in Padok ten naka itakte in pacho changchua mani CDF show a rona tuan leo mi contact number CDF 45210A ral kap tingzo mo aning na aliam kong Chin Defense Force surely Mark Fikri ko a angai chutna chathan an chua ral kap tingzo mo chu chini pundi lak le Mizapi ven himding in riana tuan chuam na aliaw thongpi kula ruk mart ni heruka anun na aliam atu bantuk in sung na kanton mi hi I roll ok athalo mi asi nang chu CDF show ni rian kan in khin mi na ngai chu nin nak tiang pek in na tuan changcha a upat na kan in pek atang ri mi pawdok than nak rian vel te chu
Natwanti na hoilan ni kanrak pezul lai tia natharang mai a bekam na cancer nang chu nangamte in naidin khot sang tia chen different force ashoni an nechet na chathan a anlak der MNDAA le TNLA kar kadaw na buwang a haksiatal in tol chumi parobiad anthi minong pasarwi hiamantuar kokan ral kap MNDAA le tang ral kap TNLA kar kadaw na buwang a haksia pakatal in solnak ngaylaw tol chumi parobiad anun na kaliam I haksia palital in tol chumi pasarwi ni hiamman tuar kong Sharam kol a shambun mi thongzam ni Martin hei kwa a an than alwan chia Martin hei nga Zinglei Thawngchimnak pakwa shonga khan siaram ko khain peng man thang khwa phungki siang in a MNDAA ni drone in bomun thak I phungki siang in a ador mi kumriat hak chia pakhat le kumsom ni parjuk upa pakhat ti in sol na ngai lo tol chumi pan hi annun na kaliam I thali bo te pakhat kumriat hak chia pan hi kumsom nga panni upa pakhat le kumsom thumpanga upa pakhat ti in minung panga ni hliam hma an tuar marti hlei serri chun swimia lam patni shongzong a mampeng khwa I khwa boy atwan liawmi unai kein kumsom thumpa serri chu kanman dia I ni mai thal in an ka cha a anun nak aliam I aleng a thongpang pachua lo na kha MNDAA ni kholu chua nak an phidi Martin hei ruksonga khan mampeng khwa a MNDAA ni drone in boman thak I kumsom ni upa shrintu nu pakhat anun nak aliam I afanu kumriat haksia pakhat ni hliamha fangai in atuar tia Shwepime News Agency ni alang ter Subantok siam in Martin hei li a khan nampaka kopi number pali sang a kusami papati chu MNDAA ni an tlai tha I an kalpi tha nu a an tha na Martin hei nga chun swimia lam pakhat shongzong a ko khain peng loi sain khwa phungki siang in chung a MNDAA ni drone in kadaw na an tua ruang a kol chung mi pakhat anun na aliam I minung pakhat ni hliam hman tuar chupin a Martin lei nga thiama khan Hojiang kwa I aumi in pakhat chung a shriamngan kuan atla I kumsom nga pathum upa pakhat anun na aliam kan khomsot mi jajinak in walram a nun nak lem mi dol chung mi an tam deuh kho tia Shwepime News Agency ni chun alang tar chi Nusoma pathum tal in tlang chung shem tlai pu hna le PDF sanga len kan sin a ani up Rakhine ral ka BOA le tang ral ka TNLA tal in tlang chung shem tlai pu hna le PDF chung tal pa zali songa thum le nusoma thum ti in andi lak font minung zanga paruk chu kan sin a ani up tia sham in ngai na ala tu SSPC ral kap ni mouth ni thei kwa a an than atu bantuk in kan sin a up mi tlang chung shem tlai pu hna le PDF chung tal zanga paruk ni hem mai thau zu som sari pariat konfang le sham nam dang thangruk leng zong ani kan chi kasin a mi tha lompi nak le don nak chu marni hlei kwa zinga khan mandalay ram than chung a shambon mi Central Command Headquarter a sungloi ngai in kamtua tia SSPC ral kapni an lang der tawthlan nak sham tlai pu thongla nak shampi cheukhat ni chun SSPC ral kapol ni hin khoi ka hmaram le zetik chan a ani fonti zong an lang ter lo I ma hi zoom ok a har ngai mi pakhat sive SSPC ni an ral kapol uniform an hlantar hna I asi ko lai asi lo a sham in mino an rot hna I ral kapa an tlaktar mi hna an se ko lai an li long te in khong an than mi asi shim ko lai ti in kan zoom tia an shim ve SSPC ral kap adir kam tu thongzam na phulzong ni atu bantuk in SSPC ral kap sin a mi hna chu thongau ngai tu pol ni an chung khar hna sin a tlampling te in an at thon sang hna tia an lang tar ve TNLA le MNDAA chai hmai nak an ngei mi atlang kling kho ri lo sak le sham hlai unaw thum chung a taw ral kap TNLA le
ko kan ral kap MNDAA kar I achang choma mi ka do na holding in kapni tongvo ngai tu na chu sharam kul laukai khopi a tomberua na nei I ni tiang arau changna in antlam pin khori lokong PSLFTN ali in shimnak ngai tu loye uni mark nil hei kwa a achim kapni karu ka do na holding in mark nil hei seri ni thokhan laukai khopi a Tian alili MNDAA tongwangway tu na tomberua na ngay I ni araw sang na in apitsuak ang kol kawi law asina in kapni karukadaw na kanwal sang lai I apitsuak atakaw lai ti in ruatsan na kanay kaw tia PSLF Tian ali in shin na ngay tu loye uni chun achim kapni karboy bay na ruanga hin MNDAA ni Tian aliral kap zakhat liam an tlai na I an shem ampol zong an chu na dia PSLF Tian ali in shim na nol nei tu loye uni marnil hei sari ni zong a achim chang alwan chia marnil hei li jing thok in ko khain khopi le mu se khopi mengzale panga huntal in sharam kol sung I hun ma panga a Tian ali le MNDAA kar a kadaw na kafak I malama kar kadaw na ngol I chekmai na khi apitchua holding a National Unity Consultative Council NUCC tal in dokhan nak shem tai phukom chiu khatni forfia nak tu na tia thai si Open kadaw na ka SSPC ral ka pathum anthi metal zun khat anlak mawiram chan popeng a shambun mi kapasa kulali in tirol le shamnam chanding in achuak mi SSPC ral ka pol chu to chung sham tlai phunha ni ni chung pezul in anka na cha a SSPC ral ka pathum thi I metal zun khat anlak chi kho kong Saiphu Guerrilla Force LDF in Jongwangwei tu Pocha zoni Martin Haigwa a achim Aluancha Martin Haini in Leitum Tiang Paupeng Shambun Kapasa Kulali Battalion in Shemnam Le Tirol Sending a achuak mi SSPC ral kap thazang zakhat liang chu Balchung Shamtai Punhani Pateng Muya Lampi Chung Pun Pakhat a Bampuan Ho in Kanka Ha Hi Si Kapni kar kadaw na kachun SSPC ral ka pathum hulil a anti I tuchung a SSPC ral ka pakhatsu agwak so a tintekti adang panhi tu chu anki abul chupin a SSPC ral ka panhi ni liam ha fangai in antuar I SSPC ral ka pulsin in may thaljun khasong kalak chi ko kadaw na kadi tu a tol chung shampai kumha chu himte in nukan pil khawthan tia Saiphu Guerrilla Force LDF in Jongwangwei tu Pocha zoni chim Chukadaw nak chu paupeng pakapha PLY Saiphu pakapha me pakapha le thangthi punhani ankalpi tia thai si atu bantuk in ralam sialmi SSPC ral kapni chun paupeng chung I anlu lewa hin tol chung mi thilri du pau in fir piak na chupin a tabi kho a tol chung mi moto pakhat song an fir I tol chung mi na zot mi vokle arpol song du pau in an tha piak na tia Saiphu Guerrilla Force LDF in Jongwangwei tu ni chun an chim chap Normally post thazang akan pe I kan thong chim angai tu nandi lak chim a kan yelon tek shim shan Thazim a kan thang trao ne kan yen tin thai halal Rolling land